So hello everyone and welcome back to my YouTube channel Sunil Tenan. So in this video I am going to teach you how to do Superman push-up. La sinali tu masih kecali ning hang pote nang chalin tabe nili tutorial si bonai step by step bonai spo. La sinang cali duni pote la ni video la pena si komane cali bang ni hang pick an pote ni long mate bawa la pene matang than po nang ni tumhan. Lagi si freestyle mat di lagi ning hang tum claim hok tame free hok tame lagi public place hok tame lagi free loop claim lagi. Asila lo komane bang putum ning hang number 2 rasone claim hadi. Asila ke so video mama haning hang hadi. Halo tu mesti kamana upload la si ada dipin pen step le claim bodang dian tha. La penali tu mesti klason Superman push up claim mute lagi first and foremost ke lagi tu fitness do ni. Fitness abe potenali tum ke lagi uncin elo athi lagi energy nang ping mutil hai claim hadi kachirong tho pili push up claim tho normal push up claim tho hai energy nang mati di asila lo. Fitness nang pik la pen stamina na on la first hello la pen sports bap pine khela ni hang tum mote lage sports nang so mati di asila sports nang fitness nai mati asi so fitness pen sin tum pine mote la first ke fitness nang po la pen a trick hang po steps adi la ten tum maklem thek bo sini nampak lang ko denon ho la si first ke nang litum pine ne guys normal push up di normal push up at least 15 to 20 bars onai deng lanu lalu itu yang mangai jilo first step betul lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 asli komlet yang tu normal push up 15 ba 20 sang mo ni laut yang tu masak bah di nang bang harjar je kalau pelau TV yan ti ha cirung yan tadi jo chat poder sila first step lo tapi no second step sulang lagi nang ria sak go cirung hoi na po mola ka cirung yan dia so balance TV yan la siang lama deh la pulang mati ha pulang ki pulang mati ha at least 10 to 15 bars bini son tadi कम से कम 10 to 15 bars onai na tadi la penon third step sulang lagi nang ripen la nang keng cirung rapet so pa balance dia cirung rapet di la dang del pen la so kilanga jo kes da me di ke claim me costo tha theng mane the lagi energy nang pik mati la pe energy chali lagi idea ta to nahi ase solo ka tu masi chali pate lagi at least 1 month da nahi bon 1 2 months nahi la fitness abe pin hone ato mane di अपन ला फिटनेस तो मन के लगे आलम सो चला दिस बाय पेथेलस तो लगे फिटनेस तो के दो ता तुम तो लगे जस्ट आइडिया चलो मति दी अच्छा सो आइडिया लंग सन सी मिनट तो नहीं माल फन चलो असिंग लानो देनो थर्ड पिने के थर्ड स्टेप से लानो आरी पे ना के जरूर पे तक को 1 2 3 4 5 6 16 steps ta tum 10 to 15 bars onai de la te dia sa ona ban har jampik po la pen number 4 point la do thulang lagi nari ka cirung po la duite di ho cirung rape de lang lang no de एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 main kila lo kisung ngai dage Superman push up mate flying push up hari dage sung ngai ke lari cirung hai la lari cirung pen la ke ngai cirung la pa balance na the main ka ciruk ke pin nai ke ndalo kosto nai ke lari cirung di ha la masih kosto na lo apa ke number 5 steps lagi nang ke ngai cirung di only yang ke cirung solo lagi na ke par jangan di la practice le nahi अच्छा सो के cirung so mang lano de oke cirung nama thai ni और सुनन के फाइनल में तेन नंबर क्लाइम को सुपरमैन पुश अप क्लाइम ही मादी लादे लगे रिजल्ट लगे लानो से दे
asila lo asi kumane chali ning hang mate so video lang mi sa mate comment like ta pen share ta pen pan subscribe mun thade ta pen support men tha ang lo adom